Mawungatshela uprofessor mfowethu nababukeli beMP TV1 mfowethu ufisa ukusizakala ngani? Ngifisa ukusizakala ngayo ukuthi ngithola into engizokwazi ukuthi ngiyidayise. Ngikwazi ukuthi ngiye nangasekhaya ngoba ngasekhaya kunankinga, mingakange khona ngiyangena nje nasekhaya ngiyangena ukuthi inkinga ekhaya akho umuntu. Uma noma banemizi kwezinye indawo. So kube kagogo nje ufuna khona ugogo kusele mina phela. Mina ngithinta into engizoyiphilisa ngayo khona ngikwazi ukuthi noma ngifike ngoba abantu abaningi bayanalo believe sengeke ngempela yini ngoba bathi ukuthi ngibengizela eThekwini. Mangila eThekwini so ababoni ukuthi sekwenzakalani. Bathi ngoba ngibuye la eThekwini ulele emgaqweni usabhema ama drugs. Ama ngize ngibakhulumise nentombi yami ngathi hayi mina sengihlala neThekwini. Hayi uhlala nemama. Hayi into enibhema nayo bafana nana emgaqweni enibhema nayo. Hayi lele shek. Ngifuna umbone esephusha inqola ngaye professor one day. Thatha baba. Ya sathenga baba. Oh 12. Ya utofaka la. Awukhulume nalo sisi lo uthini again? Ngiyabonga sisi. Ngihamba ngodayisa sengiodile. Usisi ubani uzanele emathebula? Sizanele emathebula ngiyabonga. Sengiodile uprofessor nginikele imali. Ungikunike malini? Unginike 500. Yeah, wakwathi uyangabaza nje pho. 500. So ngimali ngaqala ngodayisa. So ngothenga nokudla. Bazo ukuthi sidle sebengahle sidayisile. Inkosi ibusise nawo wonke umuntu ofuna ungisiza. Axhumane noprofessor. Imali ayehli ngemlenze lapha kumina abafowethu. Mayikuthi umuntu ufowethu uthe umimnika imali ngiyamnika futhi ngimfonise ngikhulume naye nangevideo bafowethu. Ayehli imali ngemlenze bafowethu asize nabantu ukuze beze. Sondela la. Hawu ngoba ungasesiyo usinawane manje. Ngoba ungasesiyo usinawane usunamahloni. Bafu. Uyeke nini ukubhema bafu? Oh uyeke izolo kanti. So manje bafu uyekile ukubhema umjito uyaphusha mfowethu uyadayisa manje mfowethu. Yeah bafu ungathini kwabanye mfowethu osinawane mfowethu nangu sinawane ngimnaye nangu. Hawu nakhandela khulela umnqobi. Ungathini mfowethu kosinawane mfowethu abangafuni ukushintsha njengomnqobi mfowethu. Mina mfowethu ngathi ngabanye abafethu ithemba lokuthi mfowethu abafethu mabangalali ithemba. Yeah. Bathanda uNkulunkulu. Bacele kumdala. Nabo basanalo ithemba, basanalo ithuba lokuthi bashintshe impilo zabo. So wena thina sonke kodwa nale lakhe ithuba liyenza. So wena bafo mfowethu ungakufakaza ukuthi uNkulunkulu waba nesandla ekuthenini uphume kule nto. Ufakaza ekuthenini uNkulunkulu waba nesandla uphume. Hey bro ngiyabona. Akuyona impilo. Bafo mina ngicela ukubuza bafo futhi abantu bekusize ngani mfethu ngoba umjita manje uqalile uyadayisa nasi isitoko sakho bafo nasi isitoko sakho ungafisa mhlawumbe umuntu mfethu akusize ngani mfethu mina ngisemela mfethu umuntu angafisa apha ngisize ngakho ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqhubeke mfethu empilweni zami ukuphusha la stock because into engimisele ngalo ngisathi ngenze driver's license ngikwazi ukuthi ngiqhubeke yona into engimisele ngayo. Yazini bafo mina nginesiqiniseko sokuthi le video le ningamthola umuntu ongakwenza i-driver's license. Ithini vision yakho ngaleyo driver's license leyo? Ufuna ukuyenzani i-driver's license? Ngimisele ngithola i-driver's license ngikwazi ukuthi ngithole isipati futhi sikwazi ukuthi sengiphilise nomndeni wami. Because yabo kule minyaka edlule futhi ngilahlele umama. Ngilahlelwa mama bengisabheka. Ngiyakhala ekuthenini futhi uma awazange ukungibona futhi ngi-right. Manje ekuthenini ke sengifisa ukuthi sengenza sekhaya kwazi ukuthi singibone ngobhuti oright izona. Bawazi ukuthi nabo babone ukuthi ubhuti othayi la into emele senze. Because ngikwenzile wrong. Phambelini phambi kwazo. Ayikho into eright abayibonile ngami. Engikufisayo ukuthi manje bawazi babone right ngami. Because esikhona omunye omncane bengilandela futhi useze wabhema insango. Ekubhemeni kwakhe insango ngabona ukuthi futhi mangathi uyaqhubeka nofethu ngiyaqhubeka nami nalempilo ngiyasuzobona ukuthi ayikho into eright iwona ukuthi singene ungesonke yona futhi yona impilo ephilo ukuthi yona impilo eright no bafo ngafethu ngangikufuna ngeepisode yayivala le ndoda le bafo
yazini bafo ngizoku-edela into encane anginamali bafini nje manje futhi ngathi engingakwazi ukuthi wona manje ayimalini bra wami angikayi u-drad 50 mfethu anginamali bafo kuyabheda thatha u-drad 50 lapha bafo ya bafo yazini bafo awuhambe u-edele izinto ofuna ukuyi-eda bra wami yazi mfethu yazini ngiyakufuna kuyi-TV yami bafo ngiyakufuna kuyi-TV yami bafo manje ngumuntu usehlala endlini akasahlala emgaqweni unocingo bafo ya yazini bafo ngizokufonela bafo ngifuna ufike kwi-episode kwi-TV yami I'm having a channel lapho khona engilanda khona osinawane bezoqwashisa abantu ukuthi bengangene ey'dakamizweni besebenzisa impilo yabo so bafo ngiyafisa ukuthi first nami ngikwazi ukuthi abanye abantu yeah mina first ngibekela umuntu onalethali yeah shela sisipani bengisipana ngenzani bengenza ukuthi yabo yeah bengafisa ukuthi first ngikwazi noma ngithola ibhizinisi lami elincane futhi ngikwazi ngingaqashe bona osinawana bebone bazokwazi bashintshe kodwa because lapho uzobe ngamkhombeli osinawana ukuthi ashintshe impilo yakhe ngaleso sikhathi usangaba nethuba usangaba ne-distance ukuthi azame ukushintsha impilo yakhe ngizama ukusebenza la mfethu ngizama ukumupha nami lokho awazi ukuthi aqhubeke ashintshe impilo yakhe because mfethu ngiyafisa ukuthi sonke sosinawana ngisibonakale si-right yeah baba, this is your great motivation. Angithi mfowethu uphumile mfowethu na ufuna ukudayisa mfowethu uyambona umjida ukhuluma into ephila kanjani naye mfowethu ufuna ukudayisa mfowethu na umjida njengawe mfowethu mfowethu uyeke kuqala kunawe kodwa uyabona umuntu ongiletha umthuba namandla mfowethu nami ngakwazi bengimbona naye kodwa ngoba bengakafiki mina lo yabo isikhathi singakafiki kodwa manje sesinesa no bafo ngikufisela inhlahla bra wami nguprofessor mina igama lami madoda ispan baba kumele udayise nawe manje ukuthi le ithanda imama kakhulu le inemama layo mfowethu yabo nje manje nawu usudethekeni baba othi ngiyibona manje amathekeni anamthelela muni ekuthenini ngigcina niyeke idakamizwa bafo ithekeni namthelela muni ekuthenini kulekela madoda even i-wallpaper yini ama-methadone awusitshele kabafo kancane umuntu wesifazane unamthelela muni ekuthenini into eyiyeke idakamizwa ikhona into asiza ngayo yeah anya sesiyoyiqeda man sesiyoyiqeda kwi-episode abantu bazosuke beyiqede lapha lento ya machita wena ushintshani na abantu beshintsha phambi kwakho hayi wena umkhovu wami uzothi umkhovu wami wena uzothi umkhovu wami wena umkhovu wami na umkhovu wami